Саламатсыздарбы, урматтуу Кадамжай YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Бүгүн биз Кадамжай аймактык ооруканадабыз. Бул жерде бүгүн учоба өтмөкчү. Таргечтик учоба дейт. Мошугу көргөзмө семинардыр сабакка куш келиңиздер. Борборунун кабыл алуу дартын аныктоо бөлүмү сиздерге оорулууну биринчи жолку дартын аныктоосун көрсөтүп беришет. 2022 жылдын 29 апрели калган. Убакыт өткөн сайын абалы начарлагандыктан тез жардам кызматын чакырбай туруп, өздөрүнүн жеңил унаасы менен ооруканага келишет. Mikrofon berip qo'y. Nima? Tamam. Mikrofon bağlı. Kelingizler. Ayalım Indiyaga barıp 10 gün жүрүп келди. 5 gün болуп келгенден бери içi өтүп токтobой кыйналып. Bir dakika vermez. Aynı sotasın düzgünler. Yani koyunu aynı böyle sotatken, ha için test sotat, günde kaç yol oturdu? 5-10 yola. 10 yol. Sufanın özün gibi pozundan çıktı. İçin suday bolu tutar, ne var? Fanos video vadini ожидать. Рота без тошноты, температура тела нету. Связисты да, все видимость листы бледные, губы синюшные, руки в позе боксера, кинокровь, живот спавший, мягкий, безболезненный. Толуп калган. Ektim oldu. Ektim içinde başladı. Senin kim dostu oldu? Yoldaşım, dağım. Necem, tuttuğu necelerine. Karışık. Yoldarım işte. Salamatsızlar. Bizim kabul aldık bölümünde A4'lerde müşekli oorulup kabul alındı. Gerekli jaylarga haber beringizler. A4'lerdeki bilgisizlerdi, ukalatlardı bizge alıp gelip beringizler. Келгенден соң консультативдик кеңешме тайпасы кирип келет. Эпидемиолог дарыгери, инфекционист дарыгери, бактериологдар келет. Mikrofon. Mina mikrofon berip qo'y. Hey. Japонda çıkın doktor Indiyadan kelgeniga ham o'rug'ani подозревается Арнольд'ni Su içtin be? Kim özün elektriğini kullanıyorsun? Restoranların birine getirdim. Kim tosu aldı? Yok. Tanıdık kim? Zirttiğen ecemmenin de bir gelme, bir maşinada gelme. Uyda baldarın var mı? Bir balan var ha? Doktor görmüş.